Mashafo nyina akwaba edeba attention TV so na ebusuafo and then some be jitene ne ewo ye man Ghana mu han se na nsem a jitene ne nyina ne se ade aba beton monten so se yanka se papa ye prophet Obinim ede nsem bi aba monten so a emfa Yesu Mogya no ho na nam so Ghana fo dodo na eka se ade yanka se papa ye prophet Obinim kutie bi pa ana se ye ntokwa bi e na ope ewo every Reverend Obofo any prophet Adom Kyei dua honomo enti no chese ni din ada onye din no ma ni din konkoda na bra ye papa prophet Obinim ne nsema o kanyina no no ka se ade a Yesu Mogya ya asofofo etuntotunto wo ma soro mu no so muton Yesu Mogya no e ma omo members na se omo ho to omo enda ebe eche 2 weeks and 1 week pepe na ka team members newu no no akasa ne members makoma 4 crampo e na wa sorry one masade no ato yanko ne yanko tie ya papa ya prophet Obinim ne nsam no mu embra obi be wa hwe nanim. What's your neighbor? Ka kire ne se men kwa asole na wo mutawu basabasa ne nko ka kire no Kwa asole mu basabasa no. Please don't go to the church that they die often. Rough wa ne mu asole kro Ye wa ha. Wonya hu asole no Omududu. wo amesi pega sama mehwe. Yes. Maka ho asem a wonya hu. Yes. Asole a mempanifo fo ko ya o mako wi. Oh, one day we make wonya smart kra. Power is not powder. One day we make Yes. me pedo ya smart a wo hu de make hey emeku fo me Christian man munya hu. Na dem ho na me kan. Munya smart. Power is not powder. Omu too much. And now no cry me body cry. Yes. Oh yeah. Oh. Asole a okwa na o mama Yesu Mogya yi. Yeah. Power is not powder. Ono so no asewu. Omu wo Papa. Hono dokono. o ti asole dem wo bo powder o. Wo bo powder. What you saw them about powder, but spiritual wire there. Anyway, you have just oh, Marsh on 24 echo. Omo ya hemfo. And I'm a far phone. Every assuring penny for say, na boni benu be mo ja assuring way. And I'm a saka say, assuring the omo ya dey. Omo se munimu a omu papa because empire boy ye bo bambo protection ye bo no e ho omu yede omu nchi sa nyema ni ndi. Yes. Omu bilibu je omu gidia ne se to Yesu Mogya to powder to dokono to we sobolo Spray. ube yusu ni na chinsu wa sa kwaye den obi e di adanse wo TV so o metwa naba TV say wonya yalesa na so sako busa nipa kwa na oba TV so na wonya yalesa ko busa na se yale na sa ba mo waye de wawu. Yes. Eti me frɛ ahemfofo no ma mfi ɛna me sa frɛ ɔmoyerenom sɛ monhwɛ yi o na asɔre no ɛwɔ sɛ miracles wɔ hɔ but bambɔ nso nyɛ dɛn aha miracle wɔ ha. Yes. Bambɔ nso wɔ ha. Yes. Oh, me kan yɛ meba ami mi ewe kwa na mi free kakra me kan yɛ ɔmoyerenom se papa ya kan ɔmo ntie. Oh, 8 years ago, and almost started calling na baako team. Ni 6 years ago, team. 3 years, team. Last one, last month, Osikani, we African, in the picture send them. Papa, we pay our answer. We got the picture send them. You're being on the 12th. On being a free on the 12th, 12 May. 12 May, yeah. Because when you're here. Oh, last one, so last month. Onusu team afa aka hemfu mienu na ahemfu ne yeses aka mienu na mienu na omoda so ba obi ni ma sole ne de omoda so ye den omote wo obi amu nice omo won den protection na wonim ba ko bi kura no o ka ho a
near friend Nana Rasta because all Banu will come Rasta. On no cross will jai call. And I'm yin me who did channel what I use Nana. Baby, I walk on Ubede. Ube. Nanu so tin no kacha na yin na yere se maka kire wo. Maka kire wo. Na sa so no mo do so ntin wu ayente, omo wu pa. Eti enko bio. Nanu kura na nanu ka se won ko bio na yare bi nso ayede. Abase no. Abona toa. On se fe nantwie pompo se de abepɔ ne ha. Wota wa obewu. Ansanna ne yire kofa na ko hospital na abusuafo so obewu hospital wo. Was Obinim na be ya chem wo dayim se memfa ne nko on so na se na na ekwa obi ma so no dai na ede na Obinim se abeka je se fa ne ko so Obinim na se memfa ne nko adama ne so ni through hospital na no omo ma no se nsuo 50 em se obedi ada sa na TV so kwa be bra hwe bi Yes sir be bra hwe Mrs. Sunday way me bufu ya ma me fire ya na nya yize o ma me bi o me na free nkransa breme ma me na bubu o ntimi nante ni nsakura won ntimi mpega oh me bon pai ma me na ni follow week almost had a buy me umpire man after the ultimate to tune nine was solid them ni follow week oba the sap umpire man after on ultimate nanti ko dwale ko na duane ni follow week akoye wamant asole bass ni ko fo enkransa fo aba yesi bass na sei to menti ama o menti mi ama no na ni nua ba ko se obi ni menti ma me fa dia ne ye nkwa ha no de na ko sa asole ni bi and it's a from oh asori no mde ne kwa ogohwe TV ne so we nkwasi asem akwa na omde na koto asori ga mu ho e na wo hwe TV yema eti dia wode ne bra me no okofa na ba ni follow me na ne sister ba ko de ne kwa asore se eye emfa ne nko obi ni mo na ye de na kwa hanti no ahab niema no so beje no me say last 2 weeks me fre je wote ne nchen ne say e na wo makwa mo fa ne ma o se papa ye so me say sister o da fom tim kura ne nsakura wo ntimi mpega oh obi o tibi nanti o me say me bufu ya na me say ti mo de na kwa asore na o mu wu no e kokoro Sunday we ye enkransa fo ba me frɛ wo say mon fa sister ne to ka mu nsa fa ne mra me from sister no why dey wo yo me di agrofia wo sister na wu o maku no he afi ehima poma me say wura date e bregu anase say obi be wa hwananim Kachele se men kwa so na wuwo no kachele no kwa so no wuwo no yare no hwe obi invite se obi invite se yenko ho a kachele se bra sister men kwa so na omu no obusa se edi asem na wo kan sa wo se mate de ekoso o men ko ho na Obinim asole ye ni hwe kra ye wo bambo yes bomu ye ma bambo no bom yeah fellow Ghanaians your friend Tvgh Anan the doubting Thomas me wo ani jesem sunko bi e de brewo de obi apene daachi bia no eno ho adwuma e na oye se opese wo YouTube daachi anase wo social media handles no daachi e ye perfect dia then e baby back Ozitech oho ena betumi aboa ama wetumi advance na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama Instagram ombeboost ama na de wo mu kura ne say YouTube no
hwɛ eba no subscribers ombe boost amount eba no followers ombe boost amount eba no watch hours and also ombe boost amount yes say e drop baby e wona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na say dey na me catch us omo so making money ewo eye social media handles no say from YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the bebo ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua ana se opese wo boost eye social media handles na oni omo bedi dwa eye 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Video ya kwakoshe ye hu mesa ya papa ya prophet Obinim church ni semu a o che kwan ya Yesu Mogya yi enya nsusu aso e won krofo bi abrabo so na ebusuafo me kai wo se woni ya papa ya prophet Adom Kyei bia ana say ya papa reverend obofo ana say ya papa reverend prophet Obinim adwen won nsemu a o kan ho afawo dwentwe at comment section se na be ya metumi akenkan de amount kai see social media handles ni na attention TV nto baba mo de ase oba like wa share wa comment and subscribe to our YouTube channel no so account ade o share ma bonti abom samra na from ohema echa